Congress ki firm sing da di khoi sa da yankhai di khoi gi SD SC OBC minority amadi masi nupi sing da na hena khoi pigani haibagi khoi wafam masi Congress committee AIC observer Rudra Raju na phongdo ki bani masi karama mong da no khoi gi nupi sing da SC SD OBC khoi gi minority masi nupi sing da na hena pigani haibagi sa da yankhai di pigani haibagi sumaina phongdo rei jo da masi aru da masi kamaina no masi gi schedule thong lei jo da masi khoi gi AIC gi observer Rudra Raju na phongdo ki ngarang che khoi gi Imphal da leba Congress bhavan da phongdo ki moi keno gi wane da moi political party gi post ki wane da moi political party ki secretary adu ada district minor mayam lei da na ko hek ta moi si ju moi keno masing de gi leiba political party sing si gi pham masing na ne moi gi keno masing de hen gum tau ne koi gi mi masing de gi pham masing na itare moi yam ne vice president asi ya kai sam le ram ngani adi president ga tani ama oi ga da bo ko general secretary sin phu yang kai dum le ram ngani kai kai no morcha purcha jagat ki act le ri ba ekta khombalai ting khak pa na bu yaung no moi gi pham ji hapane ba ai ji congress ka ki wana te ko any political party khudi moi ji ko aduna cd moi gi party gi keno gi wani moi na phane na khan ba keno dui wani adada maside election gi card moi na dum moi na du toida tawena congress ki kari gi magi gi nobility generosity du un na bu hona ba da adu ne da ne na haibe wani adu democracy chat pa leba amada bu sumaina akhoi gi caste based da class based da aduda nupi da ST da OBC da aduda da ne congress ka ki wana te ko any political party india gi leriba mayam punam se leba asi people's government praja moina miyam moina bharat barshi moina adai kenu moina u da ba haitare ko group oina brahman oina adai dalit oina schedule caste oina loi oina how oina group oina sum OBC oina muslim oina sum ubagi kenu ma leriba pose masi akhoi punna thadok pangam na hona ga dabne as a citizen as a people ko oina adu maina whole any port ama any post ama any phama pai bu madu indian masani indian ni na taga bharat basi ni hana khanba ngambagi thongna ama hoi puna makta leigada buneba adu na tro nation nama haiju ko natadana adu na ST na adu ni OBC na adu ni dalit na adu na sum tawle ragadi sigi inequalities marak sideda sigi barrier marak sideda kayamna karmai to one nation nama no growth to se ko aduna aidi sigi no sigi politics da aidi masi ai ke no ga vision ga kya sana da mina ai sona kan dai kya interest logde aduga moina adu tawada tawai group wise ai minister pi ju ka ama sungare magi political career da magi political capability da magi potential da laigada bani hena thajaba mi ne ko ide my group tu na adu ne muslim moina natraga tribe moina natraga adu moina recognize toroga tawgada nate magi political capability magi political responsibility adu da tawgada bani as ma any person namana oibudo id madude da ma manipur gi minister si manipuri amana oigada ni haibasi khatane ba ina lerisi anu any ma da ma belongs to be ama to be ama duna magi personal ke no gi wani da ko anu mai toroga lebe any minister khangde ama pul anu mai na aiden mai khanjei thoidongna adona kandai caste based da class based da ka na yum masi ai gi khwaidigi nuai jadaba ko ai anti caste oina lebe ne ba idi ai ona caste haibasi class pokdi human gi class pokti ko lebe ai mi gi potential gi matungina human gi mai capability gi matungina mapangan kan ba maro sing leiba adegi kan masa tongan ba magi tabak shuba da hina ba ka tongan magi adu gi poto caste oina base to gudi ai masi ai gi kwaidi gi engonda allergic oiba kaino mane ba masi gi pose ko story sin na sida ju ko brahmin sing asina maron bo thok thok ka do mayam sing aduna kari si tawdana kotana mi manipur gi kari ozakala san sastri do mahabharat chi whole text manipur hando imi ko adu biasa san da phamba ngam gi burma brahman na tami samkha jel kanu do akoi gi oza sital ji to gita ji sanskrit ki gita je direct manipur da tika piraga hando iba mi ni ne adu ma du nong ta ma kanu gi govinda gi ma kanu to ya gi bro sigum bagi aduga sona kan da moron bo thok ba Vishnu dhyanan box one ba mathong mon haita baduna kongrang ina toroga dum yum da laga brahman ne na dum tawri ji di ko sigum bagi kas kano se ai di sunga ya da pot amane ba ko
सा चाब यू तप थक्चल गाउदना सेंगने चाक थोंब लागा ब्राह्मण तौर तौरी सोनाकंद मीगी कहो तौरीबदुना चंब याइगा यादिगा तौरीब सुगुम्ब मयामसिंग असे सिगी एनकरेज तौबा टाइप ऑफ political culture sigi type of society se masidi aidi yam sathina yaning da pot amoin leibani na ko sumaina hek hairak pase ngon hekta du tawni minority da tawni ade du tawni haibase masi ai ngon de kanom thola ke tawe ko an masai area si yam sangjera roi area masi discussion ke no su na te masi ai ngon da yam allergic oiba pot amane ko yam hina da bai tare ko simang na maram wara kan si da even size da ben khoi singi kai lusingba oina che even nation ayongi lusingba khoi ipa haitare ko thungai le muiba masa mo pokta yamna ma masa si keno si da ma kona di ma realize torokpa chai anora kan realize torokpa su manba aina ugi ko khoi tam da leriba mi singa si mana huziki leriba keno si da khoi kaya masigi inclusive colonialism haitare ko imperialist se masi through keno sideda khoi tamgi mising asi keno da tawbani hana mana magi ugiba vision khrasu ai leibra ina chingna ba lei ko adumak na mana ngasai region asigi tonganba nation nama singona hona ba kanda tamgi leiriba mising ase masim nau mayam sing ase masi mana exclude toro sat khibasi ko आईडी एक्सक्लूड तौर मसक की बसी हुंदो मसक की बसी को नत्रगा दी मधु की पोद पुन्ना कोई से मसी की एक्सप्लॉइटेशन मसी की कैन मसी की मखादा कोई लामथेंग न गदबनी हाइबा मागी विजन से माना साई की पोसे मासु आइडियलाइज तौ मतमदा अदुमाइना उगिबा लेब्रा कोनदी ओ साइड की सुम थोलप कान ओ आइना मंगोंदा रिपेंटेंस गुम लाकप कोटपा मीसिंग की थेंगना कान को से आइन हाइसे कोई साइड के ऑल ओवर इंडिया दने को सी की सैथिंग म्याम नंगगा लेरिबने सी कास्ट पॉलिटिक्स की मसीदा ग्रूम तौननबा मसी प्रोटेक्ट तौरगा सतनब ग्रुप सु लई अदुगा मसी consciously थेंगाइनना होनब सु लई अदु हौजी बाउदी मसी consciously थेंगाइनना होनब मीसिंग असे मसी खोगी even masi generation kya da hoji bukta manghal laga lotion laga satki ba ngak tene ko aduna si yam na ai sai area si yam kana sangning de aduna sugum ba pose edi kya yaning de maram masina si gi ma tawning taw su madu moi political benefit phana bhona jabani ai aduna kan yam ka hena ai interest leite maram de ai di sugum ba kas ki kari gi adu ge da ge na group ki oina leiba mi oina ai di wakan se engonda sangdabani na ko ai masi interest sunglei leite na ai di sumaina adum thamjage minority nupi adu ada ga in tawi bo koi mi ba ngak tani ken mai potential gi matungi na mana mai phamdu baije gadabni magi responsibility lawje gadabni anna tabida ai wu adu da poe nang aduni aduna adu poe aduni na sum tawlebo ya bra ne ko ai sumaina khalli haitare thagat chani oja